Naš prvi pit stop u našem putu ka Baku, Azerbejdžan je Ankara. Znači, spavali smo, ostali smo budni do 12 sati jer smo gledali utakmicu. Znači, što smo spavali? 1 sat? 1,5 sat smo spavali, dobro, malo smo spavali u avionu. Bilo je kameno spuštanje, isto da je neku stijenu bacio na pistu, a letili smo. Evo sad da izađemo malo ovdje sa pušačima. Da izađemo malo sa pušačima, da vidimo ovako Ankaru ovdje. Aerodrom je zaista divan, krasan, kao minijaturna verzija ovoga novoga istanbulskog aerodroma, možda i sa Biha Gökçen. Će od grada neki 30 minuta, je li tako? Da, 30 kilometara od Ankare. Gledali smo da uzmemo taksi, da odemo malo da prošetamo po Ankari, međutim toliko je bilo hladno jutros 8, tako da Amir i ja ipak smo odlučili da sačekamo malo. Ne bi ja rekao da je toliko hladno, nek smo se mi razmazili u Alanji. Izgleda, baš tako. Razmazili smo se sa 25, došli smo na 8 ujutro. 7, jer kad smo izašli iz aviona bilo je gdje su rukavice, kape, baš smo se ubebili. Došli smo bili do toga da kupujemo kapute i jakne i šalove. Mi sad idemo da se čekiramo za međunarodni let, sljedeća stanica, ako Bog da, je Baku. Nemojte prekidati ovu emisiju, odnosno do sada idemo na sljedeći segment. Vidimo se. Prošli smo, kontroli smo, sve ostalo, nema više ništa, tako? Ja imam ovo tvoje. Uvijek se nešto zijanje izgubi. Najvažnije, šlajbuk. Šlajbuk je to, pasoš tu, karta tu. Sve ostalo. Karta tu, ostalo može. Sada idemo da se malo... Da novi ne skontaju. Idemo da se... Duty free evo. Eto, dok smo se namirisali sada, plahnuli smo, sad se većam koji Louis 16, imeno 16 parfema nas, samo što se ja kupam, on se nije kupao. Sabina žedna, idemo na naš gate i pravac Baku. Voda je 10 puta skuplja nego inače, znači za 2 vode 240 lira smo platili, a inače je voda kao 15, 18. Oko 10-15 lira ovako po trgovinama. Sletili smo u Baku. Aerodrom je onako kao stari onaj u Antaliji, malo ima koliko 4 karusela, 1, 2, 3, 4 karusela. Let je bio ok, jedino na sletanju je bilo puno vjetra. Sada idemo na Idemo transfer od aerodroma do našeg hotela. Uzeli smo preko Get My Guide. To vam je najpovoljnije, u stvari nama je to bilo najpovoljnije, ne znam vama. Koliko će daš 20? $27 dolara, do grada negdje oko 30 minuta, tako je bar pisalo. I nama je prvi put, pa ćemo vidjeti. Nadam se da će voziti sporije nego jutros transport u Alanji. Sad isto čekaju vozači, Sabina nađe svoga čiku. Obezbeđenje na sve strane, pozdravio odmah, ne može kamera, isključi kameru.
Tako da smo isključili kameru i evo sad izlazimo. Malo ga. Evo, poslala sam mu poruku. Kaže da čeka. Moja Sabina je fenomenalna, ona pronalazi gradove, države, ma to je vodič. Samo reci gdje hoćeš da ideš. Ti si, sve znaš. A imamo jedan poseban povod da, zašto smo isto došli ovdje. Nećemo ništa govoriti, Sačka, neko se ne gledaju cijelu, dobro. ne gledaju cijelu epizodu. Dobro. Znači, ja sam vam htjela pomoći, ali Amir kaže čekajte, gledajte. Informacija jok. Ja, informacija jok. Kad ste počeli ovo već gledat, da ste nas ujedno i zapratili, ako već niste, da ste udarili jedan like i ono što bi nas najviše obradovalo, a to je da podijelite. I ne samo da Ja gledate... mislim, Andrej, da bi ja sad trebala lijepo da kažem, pošto ljudi tebe neće da poslušaju. Mene? Trebala bi ja da kažem. Što ti to znaš po sebi? A ja? Ti si ovako veoma autoritativan. Bezobrazan, ružnu facu, malo da... Ja, onako si ljut, namrgođen, ja vam se lijepo... Ti mrgut, ko je mu namrgođen? Ja vam se lijepo nasmije i kažem Smije se na kameru. I kažem vam, zapratite nas, Amir i Sabina na YouTube, ništa vas ne košta, pritisnite jedan like, podijelite naša videa, zapratite nas na Instagramu Amir i Sabina i na TikToku Amir i Sabina putovanja. Hajde sada dok gledalci klikaju na to sve što si ti rekao, gdje nam je taj... Evo, čekamo ga. On je rekao da je ovdje i gleda da je zaspao Hamar. Aman da je zaspao. Are you excited? Baš sam excited, ovo što sam do sad vidjela, svidjelo mi je se. Tako je lijepo, čisto i mislim da ćemo doživjeti nešto što do sad nismo doživjeli. U stvari ja nisam očekivala. Najbolje je tako kad doživiš nešto što nisi očekivala. Jer iskreno da budem, puno sam očekivala od Pariza kad sam bila, pa sam se razočarala. Sad gdje god dođem ne očekujem previše, ali ovo do sad što sam vidjela baš me se dojmilo, tako da mislim da je... Fenomenalno, vi kuće izgledaju gradove, isto da si u Evropi, negdje u Njemačkoj, u Austriji, moderno, čisto, balkoni su strašno uređeni, gledaj, svaki balkon ima zastavu azerbejdžansku. Baš je lijepo. Baš su domoljubni kao Turci. Baku ima oko 2,3 miliona stanovnika, što znači da skoro četvrtina svih stanovnika Azerbejdžana živi upravo u ovom gradu. Zanimljivo je da je Baku jedan od najstarijih naftnih gradova na svijetu. Već u 19. vijeku ovdje je počela industrijska proizvodnja nafte, a početkom 1900-ih Baku je proizvodio više od polovine svjetske nafte. Grad ima veoma zanimljiv spoj starog i modernog. U centru se nalazi srednjovjekovni stari grad Içerişehir, koji je pod zaštitom UNESCO, dok su moderne zgrade poput Flame Towers postale simbol savremenog Bakua. Još jedna zanimljivost. Ime Baku vjerovatno dolazi od perzijske riječi Bad Kube, što znači grad vjetrova, jer ovdje često pušu jaki vjetrovi sa Kaspijskog mora. Azerbejdžan je poznat kao i zemlja vatre, jer prirodni plin na nekim mjestima izlazi iz zemlje i gori sam od sebe, što je inspirisalo mnoge legende i čak oblik modernih zgrada u gradu. A o ovome vidjet ćete u našoj narodnoj epizodi. U Istanbulu odsjedamo u Eyüp Sultanu, području Mövenpick hotelu, a ja se sjećam iz Mövenpicka u Americi kad sam radio u hotelu. Dobar sladoled. Evo sad smo upravo došli, čekiramo.
with the breakfast Sabina nam je hotel guide. and non-smoking room. Izvoli Amire, Amir Bey. Sabina Hanım. Wow. I ova soba nas je koštala sa doručkom. Sa doručkom ova soba je bila $110, znači To je fenomenalno. Fenomenalno, a mi znamo- Kad gledamo ovi Marko, Monika kad idu po Evropi, mislim oni su nedavno bili u Parizu. pa dobro, inače u Europi, u Parizu, tamo svugdje Ali mi smo u Parizu, u Aziji. No, to moramo da kažemo, znači za Baku se kaže da je Pariz iz Kavkaza. Ja, Pariz iz Kavkaza, ali je soba fenomenalna. Da, kupatilo je mislim, Ja. Movenpick je provjeren, ja volim čistoću, ja volim Švicarski standard, ne? ja, mislim... Sad znamo zašto se zove grad vjetra, Windy City. Sad znamo. Evo ove zgrade, kažu da ove zgrade datiraju iz početkom 20. stoljeća kada je Baku prolazio kroz prvu naftnu groznicu i onda su u to vrijeme doživjeli taj ekonomski procvat i dovodili su arhitekte u Baku koji su gradili zgrade, kuće, ulice po uzoru na Evropu, Prevashodno na Pariz, zato što su bili oduševljeni Parizom i htjeli su da naprave tako lijepe zgrade kao u Parizu, znači težili su ka zapadu. Može se stvarno reći da ove zgrade liče veoma na pariške zgrade, znači arhitektura je... Ja ne mogu to reći, ja nisam bio. Dobro, ja mogu reći jer sam ja bila u Parizu, ali i to da vam kažem, ja sam doživjela pariški sindrom, ja sam očekivala previše od Pariza. Međutim, kada sam došla, bila sam malo razočarana, ne arhitekturom, građevinom i svim tim ostalim ljepotama Pariza, kroasanima i hranom, nego sam bila razočarana ljudima. Sad smo u Baku, pa hajde da Baku u Parizu. Da nismo u Baku u Parizu, nego smo u Baku. U Baku. Pariz neka bude Pariz, a mi ćemo biti u Baku, Azerbejdžan. Wow! Stade na zebru. Čovječe, unije spada, stavo na zebri. Da, što lijepo miriše. A mi ćemo večeras, Amire, da probamo jedno tradicionalno jelo Azerbejdžana. To je njihov pilav. Ili ćemo dolmu, jedno od to dvoje ćemo probati. Možemo biti pilav i dolmu. Misliš oba dvoje, ja? Toliko sam gladan da neću rezati kada mi naručio, ali ova ljeta zaista što mu zini poreći. Ja, mislim... Fantastično. Fenomenalno. A te kako će biti večeras kad rekao nam je isto naš vozač što nas je dovezao, kaže ove uličice tako lijepo svijetle po noći da to trebate snimiti. Amir i ja smo ovdje došli i gledali smo vrijeme i znali smo da je grad vjetra. Ponijeli smo i kape i neke šalove, ali mislim ovako da duva ja bar nisam očekivala. Pa da nisam očekivao, nema nosio kape. Pa dobro, ponijeli smo kape, ali mislila sam da je malo manje vjetra. Zanimljivo. Gledajte ovi lokala, ovi mali restorana. Nevjerojatno staju na zebri. Kad dođeš iz Turske, to ti je kulturno saobraćajni šok. Ibretiš se. Ibretiš se, što ste normalno. London pub, Amire. London pub. Ovo je ovdje gdje su snimali oni dvoje, što smo ih gledali. Ja vidiš, to ti je taj Western Caspian University. Zapadni Kaspijski univerzitet, znači ovo je sada ulica gdje sve na engleskom, vidiš engleski pub. London. Fenomenalno, piva se normalno, iako je ovo 95% islamska zemlja, kao što mi vozač sada rekao, rami, pivo, restorani, alkohol. Na hidžama masažu imaju, vidiš, eno je ovdje. Evo, ovdje se okreće onaj.
Tu hijama. Ja, piše hijama masaž. To je kapingo, ne? Ja, mogli bi to. Tu si. We will see. Evo imamo i Beauty Touch, Amire, mogli smo doći na Beauty Touch. Arhitektura je fenomenalna. Ko bi rekao da si u Aziji? Ko bi rekao da si... Ja, ovo tačno Tačno. podsjeća na evropske neke one. Da, ono ima, ali što je čisto, ljudi. Da, čistoća Što je je čisto. na vrhunskom nivou. Abu Ali. Ali što je čisto, ovo je čisto kao kod džamija, kod crkva. Pazi. Vidi. Ovi restorana i terasa. Moka. Prekrasno. Wow. Ali Wow. pogledaj ti ovo, hej. Gleda čistoće, klasike. Ovo pogledaj, sad recimo ovo toliko podsjeća na Pariz. Priča, ja nisam bio Toliko Parizu. podsjeća na Pariz, ovi balkoni, ova arhitektura, ne znam ja sam stvarno oduševljena, a tek ove uličice, znači toliko su čiste sa, mislim, ne mogu da vjerujem da sam negdje, što Amir kaže, u Aziji. Pošto smo čuli da je ovaj restoran dobar karavan, tu ćemo mi prvu noć da jedemo, pa ćemo vam snimiti. Ajmo, karavan. Ok, for two. Šta smo dobili ovdje sada, šta smo naručili za večeru? Nakon 16 sati maltene nismo ništa jeli. Amir i ja smo odlučili da probamo tradicionalnu azerbejdžansku hranu. Znači, naručili smo dolmu ili naš japrak i Amir je naručio azerbejdžanske kahnali. Samo da pogledam, sam tačno rekla, pošto je malo naziv čudan. To mantije azerbejdžanske. Da, to su mantije azerbejdžanski hinkali. Tako da su to mantije sa mesom vani, kako su nam objasnili. Sada da ja probam ovaj japrak, pošto su rekli da je ovo puno bolje nego turski japrak, turska dolma. Znači on se jede sa ovim favlakom. Dobro. 10 puta bolji nego turski. Sorry Turci, ali ovo je stvarno slično našem japraku sa dosta mesa. Evo, porazdelija. Namislim malo razdelija. I naravno turšija. Znači, Azerbejdžan 2, Turska 0. Čistoća i... Znači ovo dosta što smo vidjeli, ovo je fantastično. Ja sam oduševljena. No. Probaj me, nešto je dobro meso. Baš pravo je dobro, pikantno. Ovo ko makaroni, ucrcan gore maslom i ovo zaprženo mljevno meso. Baš je dobro. Baš dobro. Jel' da? Evo šta je od ozgo lukova, jel? Luk, zaprženi luk, ono meso, ono utavi i onda ovo tijesto. Karamelizirani luk i kao mantije, ne znam šta je. Wow. A kad je čovjek gladan, Nije svoj, ha? nije sve, a kad nalepi na golu hranu, onda bez beli poludi. Ovo je zaista. Pasliđan, a? Turšija pasliđan. Probaj. Probaj japrak. Pasliđan turšija. Jel dobra? Kiseli pasliđan. Oh my god.
Inače, patliđan je osnovni sastojak svih jela u Azerbejdžanu. Patliđan im je svuda. Znaš šta, sviđa mi se njihova turšija, jer ne dodaju neke previše začine, ko što recimo u Turskoj. Ovdje ova turšija je baš slična puno našim kiselim. Nije nasilno. Nije nasilna. Nema onog nekog, ja ne znam šta Turci stave u turšiju, ali ima malo pikantniji i drugačiji ukus nego ova turšija. Ova turšija je... A rekao nam je vozač, kaže, meso u Turskoj, živio sam godinu u Turskoj, meso u Turskoj je pravo ukusno, ali kaže, meso u Azerbejdžanu je 5 klasa iznad. Jebe, čekam to, bro. Fabo, ovo meso je fenomenalno. Dajte, hoćete taj japlatnak se, ova? Odličan je. Nikako da ga zagrizeš. Pa znaš šta? Baš je dobar. Osjeti se, na primjer kuhan, i osjeti se. Meso unutra, da. Je vinova loza ovo? Vinova loza, ja. A sad mi paci, ne znamo što s ovim radi. Sad mi pospu, a sad mi pospu vratno ovo ovdje. Abi, učeni? Samir. Samir, oh, I have a brother Samir. I have a brother Samir. Nice to meet you, Samir. My name is Amir. Pa to ono kad dođeš prvi put nešto pa ti ono ne znaš šta ćeš. Inače bi ja ovo kašnu srku. Znači ovaj restoran je ko sam već rekla, u srcu ove prelijepe Nizami ulice. Ovdje imate od ovih njihovih azerbejdžanskih nacionalnih jela do ovih modernih burgera, brze hrane, ne znam nija već šta sve prave. Jelovnik im je fantastičan. Čak imaju i ove nargile, hookah bar. Mislim, ovo je jedan fantastičan restoran, sviđa mi se. A ove rezalice, kiselice, to? Samir? Yes. Bune? Dok Amir to pita šta, kako, da se ja malo poslužim sa Amirovim jelom. Znači ovaj fun večera gdje smo jeli ove dolmice, azerbejdžanske klepe, mantije, klepe ja. sa Otvorene klepe. Otvorene klepe sa litrom vode, litrom kisele, sa turšijom je sve bilo 50 manata, što izađe $29, odnosno ako to prebacimo u eure, 25 eura. U jednom ovakvom restoranu na prime lokaciji, kao što je ovaj restoran, Nizam ulica, u Alani, no way. Ali sam se najeo, cijeli dan nismo jeli, mada sam ja sada pokušao da kažem Sabini kako mi nismo danas jeli, ali ona je iskopala da smo mi jutro u 7 sati jeli. Pojeli smo, znači, 2 kroasana, popili kafu i oduzeli se. Da. I zaspali. Da zaspali. I bi imali još 6 sati odmora. Da, Amir stalno govori, proveli smo 16 sati u putu. Jeste, proveli smo 16 sati, ali imate direktan let isto tako iz Antalije za Baku, ali mi smo zakasnili malo, tako da mi nismo mogli naći u ovoj sedmici u kojoj smo mi htjeli da idemo. Odlučili smo se zadnji minut da idemo, tako da smo morali presjedati. Imali smo presjedanje iz Gazipaše u Ankari i tu smo imali 6 sati čekanja. Evo, zamijenio sam 100 eura i dobio sam 187 manata. Tu je kursna lista danas. Znači, prodajni 187, odnosno kupovni 187, a prodajni 200, a dolar je kupovni 167, prodajni 170. Zakinu nadje. If you start giving me like a lot, so I'm not gonna be able to decide which one I like. 10 manata, ali moraju ljudi on zaraditi. Dođeš navečer u sobu, a ono mrpik, a mi se
razmišljali, prenemagali da li da kupimo kakve kolače i kolačiće, a oni su nam dali. Sabina, Da vidim ja šta tu je hotel tvoje zadnjice zob. Da vidimo šta. Šta kaže dear? Samo malo da uzmem naočale, ljudi, ja ne vidim ništa. Možeš se ti skrivati, izgleda da si mlada, ali te oči odaju. Oči me odaju, da. Tebe su oči vazda odavale. Hajde. Da vidimo šta su nam... Šta su nam napisali? Napisali su ti šta? Dear Sabina, kaže da je njihovo zadovoljstvo što smo mi rezervisali njihov hotel. Kaže da su njihov tim je učinit će sve što je njihovo mogućnost da se mi ovdje osjećamo udobno. Ako imamo bilo kakvih molbi, primjedbi, pitanja ili bilo čega da im se obratimo, kaže da su oni ovdje da bi zadovoljili nas kao klijente. Još jednom nam se zahvaljuju što smo rezervisali i gledaju unaprijed da budemo njihovi gosti ponovo. Mi jesmo, eto super, u njihovo ime ćemo sada i u zahvalu to što su nama dali. Da. Pokloni, mi ćemo lijepo da pojedemo. Keks, čokolade i tako dalje. Čaj. 8 sati, a mi više ne može. A mi out. Sabina, are you out? Sabina, jesam ja out? Sam out. Out, vidimo se. Out and about. Večeras smo prošetali jednom od najpoznatijih ulica u Bakuu, Nizami Street. Ova pješačka zona je srce večernjeg života i nazvana je po velikom pjesniku Nizami Ganjavi iz 12. vijeka. Ulica je duga skoro 4 km i danas je puna restorana, kafića, trgovina i elegantnih zgrada iz vremena kada je Baku postao bogat zahvaljujući nafti. Navečer se čini kao da se cijeli grad preseli upravo ovdje. Ljudi šetaju, druže se, večeraju i uživaju u atmosferi grada na obali Kaspijskog mora. Ali ovo je tek početak naše priče o Bakuu. Grad koji noću pokazuje svoju ljepotu, a danju otkriva historiju staru više od 1000 godina. I upravo to ćemo početi otkrivati već sutra.